Školáre gimnaziji, точніше члени školarskого parlamenta, napravili prezentaciju o Aleksovim zakonu, kotru predstavili šitskim zainteresovanim školarom, že bi spozoreli na veliki problem parnjackого nasilstva. Myślę, że to dobry zakon i że protože zveľa zakonu i jak se teraz vidíme, táto direktorka, ona ostala na istým položaju, kazni boli bardzo malé i думам, že treba da to u svoj zakon, protože treba kazni z takých ľudí. Škola Petro Kuzmiak jedna zo 25 škôl v Srbiji, kotra učestvuje u projektu Edukacija Nješka za bezpečnejše jutre. Na edukaciji, kotru organizovali členi Centru za mladež Tvoja Srbija, bilo bešedi o nasilstve, o chorotoch zavisnosti i o trgovini s ľudzmi. Češki temi, ktorі še každý deň stretaju u každodnjovim živoce i думам, že na tim treba robiť u školách, na takej edukaciji, a думам, že najinteresantnejšie to robia ľudia, ktorí to robia i u svojim každodnjovim živote, znači ľudia, ktorí majú praktične iskustvo z toho. Po prezentaciji Aleksovog zakona i edukaciji, školare mali na hodu potpisati peticiju, že bi še tot zakon i prilapel.